honorable MDC and elected colleague, tai Jotto officials, social workers, tai porokno develop khena bagi samung tai tongnai sini sui gereng rok norokno bani khapangni hamjakma tai chibai especially tini jara oro phene students rok norokni thaniani kok chikonsa koimu kok porok yasak jakmani sal you all should know kok porok yasak jakmani sal tamo kok porok bahika official language in Tripurani 1979 19 January Osaka state of Tripura state of kok porok no official language nei recognize khaijaka officially norok jekunu seibalai inthum applications norok ni kokthai simung norok kok borok bai rimano kwangma borok phito siaphano mi mantna especially students ro je kok borok bai applications sikangke accept khaji aro nei but abo haya is an official language norok kok borok ni history tabuk onek kepal kaham class 1 ni simi higher secondary jora norok puri mano norok siwi mano norok apno taibo kujogoto langai norok apno puari mano norok niyako scope tongo so I will ask every student amani ko chini kok borokno norok pholobai talangna ni babe gobangma controversial statement phainai gobangma bui salainai piano rock controversy phasing ta thangdi script tamo bainai bo script bai kok borokno sijarnai abnotei salcha overcome nai if we remain united piaba tabuk nungni ni je preference nung je boba bai sike chajaknai norok abo bai sidi norok kok borokno practice khadi tamni hingkai buini state no naikangkai जों किसिसा बुनिसाय उक्लाबो कक बरक न तयै एबा निजेनि स्टेट लैंग्वेज न तयै क्या जों अबनो सालचा ओवरकम खायनाय नरक ताबुक निसिमि प्रिपेयर तंदे नरक ताबुक निसिमि लैंग्वेज न गाहाम के साथरै परिबय कक बरक न खुजुगति सनानि नरक चाइतक लायदे and to the SDM in charge my request to you, last year also we have discussed, but this year also we have failed. Why not next year we can do it in a bigger way? Some finance halo kok borok yasak jakna salno some type of kotor ke subdivision level jehetu khai tongo obno hamke khalena ni chaitok lainai tamni hingkai जों नुगैमा खाथिनि हास्टेवा गोबांमा programs गोबांमा festival हम दावदांखे पालायजाबो फियाबा कासे most important साल कबरनो recognition रुमानि साल अबो बाइसे जों जोंनि connectivity जोंनि communication जोंनि सिनि लाइमु कबरक बाइसे इंगे जों तामनि अबनो पुसकांगो कतरखे खाया दंनाय ISNMLA subdivision level खाली बाहिके खालिनाय अब जों beforehand discuss खायै जों celebrate खायनानै चाइदनाय my dear lovely students you all should preserve your culture you all should preserve your heritage and most importantly that culture and heritage will accordingly come under your language under Kok Borok so it's my humble request you all never be ashamed kun dino tala chidi nijeni language sanani nijeni language nijeni culture nijeni heritage buni sikango represent khanani kun dino tala chidi I will support you throughout my tenure norok jese sakao kanai chini subdivision asuk no kuchugo kanai chini state asuk no sakao kanai asuk sawino ang Kok Borok ni salo ani khawo ang wansubu chini Kok Borok taibo porjabnai taibo kuchugo kanai phaidi salaina amani Kok Borok belai belai ke hamba